Reka nongere ngo ikaze muri gahunda z'amakuru yacu dukomeza kugenda tukugezaho amakuru akomeza kugenda avugwa hirya no hino cyane ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Reka tuganire kuri Paul Rusesabagina. Uyu musaza akaba afungiwe mu Rwanda muri gereza nkuru ya Nyarugenge iherereye mu murenge wa Mageragere. Niki kivugwa rero kuri uyu musaza nuko ubushinjacyaha bwamaze gutesha agaciro ibyishimutwa rya Paul Rusesabagina nuko yafungiwe ahatazwi nkuko yakomeje kugenda bigarukaho. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Paul Rusesabagina ukurikiranywe ibyaha birimo iterabwoba yakomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe we asaba kurekurwa kubera impamvu zirimo uburwayi. Reka nkubwire ko kuri wa gatanu nibwo Paul Rusesabagina yitabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ajurira icyemezo cyo kongererwa igihe cyo gufungwa by'agateganyo cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku itariki 23 Ukwakira. Paul Rusesabagina ahawe umwanya ngo asobanure impamvu atishimiye icyemezo cyafashwe, yahaye umwanya Maître Gatera Gashabana umwunganira ngo abisobanurire urukiko. Maître Gatera Gashabana kandi yavuze ko basanze umucamanza atarubahirije itegeko rigena inshingano ze kuko nubwo icyemezo cyafashwe mbere cyo kumufunga ntabwo cyari cyemewe kandi ngo nicyo umushinjacyaha yasabye ko cyakongerwa. Yavuze ko umucamanza yari afite inshingano zo gusuzuma ko igihe cy'ifungwa n'ubundi burenganzira bw'uregwa byaba byarubahirijwe mu gihe cy'iperereza. Maître Gatera Gashabana yavuze ko mu gihe cy'iperereza basanze uburenganzira bwa Paul Rusesabagina butarubahirijwe mu gihe cy'ifatwa n'ifungwa, ahanini mu guhamagazwa akukekwaho icyaha. Ubundi ngo umuntu ukekwaho ibyaha ahabwa urwandiko rumutumira, rumuhamagaza cyangwa se rutegeka ko azanwa ku gahato. Maître Gatera Gashabana yavuze ko Paul Rusesabagina we nta rwandiko na rumwe muri izo yahawe, ahubwo ngo hagati ya tariki 27 na 31 Kanama yarashimuswe afungirwa ahantu hatazwi. Ibyo ngo byari bihagije ngo umucamanza wa mbere arekure Paul Rusesabagina, ariko ngo ntibyakozwe. Ubushinjacyaha ngo ntibwabashije kugaragaza aho Paul Rusesabagina yari ari muri ayo matariki. Ikindi ngo ntiyigeze amenyeshwa icyo yafatiwe n'uburenganzira bwe bwo kunganirwa n'ubwunganizi yihitiyemo. Ni ibintu ngo umucamanza wa mbere yagombaga gusuzuma agakora igikorwa iyo umuntu yafashwe binyuranyije n'amategeko. Ku itariki ya 31 Kanama 2020 saa 7 ngo nibwo yagejejwe ku mugenzacyaha akoreshwa inyandiko mvugo, nayo ngo ayikoreshwa atunganiwe kandi ngo mbere y'ibazwa aba agomba kubazwa niba afite umwunganira, ariko ntibyakozwe. Maître Gatera Gashabana yaragaragaje indi ngingo iteganya inshingano z'abagenzacyaha zirimo gukusanya ibimenyetso bishinja n'ibishinjura. Nyamara ngo mu gusoma basanze iperereza ryaribanze gusa ku bimenyetso bishinja, ibintu yavuze ko bidahagije ngo hagaragazwe impamvu zikomeye umucamanza yagombaga kugenderaho afata icyemezo. Mu bundi bimenyetso ni amashusho, ibiganiro muri telefone n'inyandiko Rusesabagina yafatanywe, ariko ngo nta kimenyetso na kimwe kimushinjura. Indi mpamvu ngo nuko Paul Rusesabagina afite uburwayi burimo umuvuduko w'amaraso, aho mbere yakurikiranwaga n'ibitaro byitiriwe Serwick mu Bubiligi. Yavuze ko mu Rwanda hari abaganga bashobora kukwitaho, ariko ngo ntabwo ari mu bihe byoroshye kwitabwaho ku buryo yari akwiye gufungurwa by'agateganyo akavurwa n'umuganga yitiyemo, ariko ngo ntibyashoboka ari muri gereza. Yavuze ko ubwo yabonaga atameze neza ku buryo Paul Rusesabagina akwiye kurekurwa agakurikiranwa ari hanze, cyane ko no muri gereza harimo ikibazo cya COVID-19 kinatuma badashobora gusurwa. Yatanze urugero kuri Hissène Habré wahoze ari perezida wa Chad. Ubwo iki cyorezo cyakomeraga yabaye arekuwe by'agateganyo bikorwa mu buryo bw'ubutabazi, ari nabyo basaba kuri Paul Rusesabagina. Yasabye urukiko kwakira ubujurire bwabo rukemeza ko bufite ishingiro maze rugatesha agaciro icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Yongeye kuvuga ko atari umunyarwanda Paul Rusesabagina. Paul Rusesabagina yongeye kuvuga ko ubwo yavaga mu Rwanda yatanze ibyangombwa byose by'ubunyarwanda, aba umuntu utagira ubwenegihugu, nyuma za kwakirwa n'Ububiligi bwamuhaye ubwenegihugu. Yavuze ko ahubwo ari mu Rwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuko we ari Umubiligi, ndetse ko yabisobanuye inshuro zirenga 3. Yongeyeho ko yazanwe mu Rwanda ashimuswe kuko atigeze ahabwa urwandiko rumuhamagara mu Rwanda. Umushinjacyaha yavuze ko bishoboka ko Maître Gatera Gashabana atabonye umwanya wo gusoma dosiye y'uwo muyunganira kuko Rusesabagina yafashwe ku itariki 28 Kanama 2020 ahita afungirwa muri kasho ya polisi i Remera.
byongeye ngo ku munsi yafatiweho yamenyeshejwe ibyo aregwa nk'uko bigaragara ku nyandiko mvugo yakoresheje afatwa, kandi ibyaha byose aregwa byanditseho. Yagize ati turasanga impamvu Maître Gatera Gashabana yagaragaje nta shingiro ifite kwemeza ko Paul Rusesabagina yafungiwe ahantu hatazwi ni ukwemeza ibintu adafitiye gihamya. Yavuze ko kuvuga ko Paul Rusesabagina yashimuswe atari byo, ndetse ngo yafunzwe ku itariki 28 Kanama aho kwa ku itariki 27 Kanama anafungirwa ahantu hemewe. Byongeye ngo mu itangazamakuru yivugiye ko yizanye mu Rwanda nta muntu n'umwe washimuse Paul Rusesabagina. Yakomeje agira ati yarizanye ageze mu Rwanda yahise afatwa amenyeshwa ibyo aregwa. Ubushinjacyaha bwanavuze ko impamvu yo kumutunganirwa mu bugenzacyaha nayo nta shingiro ifite, kuko mu ibazwa ku itariki 31 Kanama Paul Rusesabagina yemeye gusubiza ibyo abazwa. Mu ibazwa ryo ku itariki ya 4 Nzeri ngo yavuze ko afite abunganizi babiri yihitiyemo, ku buryo kuvuga ko atunganiwe nta shingiro bifite. Ku bijyanye n'ibimenyetso, umushinjacyaha yavuze ko icyagendeweho bajya gusaba ko Rusesabagina afungwa atari ibimenyetso ahubwo ari impamvu zikomeye, bityo ibimenyetso bimushinjura byazarebwaho mu rubanza mu mizi. Ku bijyanye n'uburwayi, umushinjacyaha yavuze ko nta shingiro iyo impamvu ifite, ndetse ikibazo cy'uburwayi bwa Rusesabagina cyafashweho icyemezo mu rukiko rw'ibanze no mu rwisumbuye mu bujurire, ku buryo cyaguma uko kiri agakomeza gufungwa. Yashimangiye ko Paul Rusesabagina ameze neza muri gereza uko yitabwaho, kuko kandi abasha guhagarara mu rukiko. Yanatesheje agaciro uburyo Maître Gatera Gashabana yavuze ko Rusesabagina yarekurwa ku mpamvu z'ubutabazi, avuga ko mu rukiko atari Croix Rouge cyangwa se HCR, kuko ikirebwaho kigomba kuba ibimenyetso. Yanagaragaje ko Paul Rusesabagina yatawe muri yombi ku mpapuro mpuzamahanga zo guta muri yombi ukekwaho icyaha zoherejwe mu Bubiligi, ndetse ngo yanabajijwe n'inzego z'ubutabera muri icyo gihugu anasakwa iwe mu rugo mu Bubiligi. Yagize ati ikigaragaza Maître Gatera Gashabana afite amakuru make kuri dosiye, ariko nakomeza kuganira na Rusesabagina wenda azabimubwira byose. Inyandiko zose zakozwe muri urwo rugendo ngo ziri muri dosiye. Ubushinjacyaha bwavuze ko nta kimenyetso na kimwe Paul Rusesabagina yigeze agaragaza cyerekana ko atari umunyarwanda, bityo gukomeza kubyitwaza ntacyo byamufasha. Bwashimangiye ko ahubwo urukiko rudakwiye kwakira ubujurire bwa Paul Rusesabagina kuko butatanzwe ku gihe giteganywa n'amategeko. Mu gihe ngo ubujurire ariko bwaba bwakiriwe, urukiko ngo rukwiye kwemeza ko Paul Rusesabagina akomeza gufungwa, urubanza rugatangira kuburanishwa mu mizi, kuko ku itariki ya 16 Ugushyingo rwarigewe urukiko rukuru mu rugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha ndengamipaka. Mu kwanzura, Maître Gatera Gashabana yavuze ko yabonye umwanya uhagije wo gusoma dosiye, ahubwo afite ibimenyetso byinshi cyane bitagaragara mu buryo Rusesabagina yageze mu Rwanda, ndetse mu minsi ya mbere akaba yarabajijwe atunganiwe kugeza ku itariki 31 Kanama. Yavuze ko nubwo ntacyo banenga mu buryo Rusesabagina afunzwemo, hari ibyo bakeneye bijyanye n'ubuzima bwe. Umucamanza amaze kumva impande zombi yemeje ko umwanzuro w'urukiko uzasomwa ku itariki ya 2 Ukuboza 2020 saa 8. Ngibyo rero ibivugwa kuri Paul Rusesabagina, ndetse n'umunyamategeko Maître Gatera Gashabana mu by'ukuri yakomeje gushimangira ko atiyumvisha uburyo Paul Rusesabagina yafungiye mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se uburyo yageze mu gihugu cy'u Rwanda. Bisa nkaho nawe yashimangiraga ko uyu mugabo yaba yarashimuswe koko, nk'uko mu by'ukuri nakomeje kugenda bivuga, ndetse no mu muryango wiwe. Ni inkuru rero navuga ko mu by'ukuri Paul Rusesabagina akomeje kugenda atanga ibimenyetso byinshi bifatika bigaragara mu by'ukuri, agaragaza ko yarekurwa akitabwaho n'abaganga, cyane ko avuga ko ubuzima bwe butifashe neza cyane. Ariko kandi ku rundi ruhande nanone ubushinjacyaha mu gihugu cy'u Rwanda mukavuga ko ibimenyetso cyangwa se n'impamvu atanga mu by'ukuri nta shingiro zifite, ahubwo bagakomeza kumusabira gukomeza gufungwa. Ni Paul Rusesabagina ukurikiranyweho ibyaha bigera kuri 13 birimo n'iby'iterabwoba, bivuga ko byakorewe mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Nyaruguru ndetse n'akarere ka Nyamagabe, cyane cyane ahitwa Inyabimata. Ibitero byahitanye abaturage ndetse kandi byangiza n'imitungo y'abaturage, aho bivuga ko hari n'ibyo bagiye bashimuta cyangwa se bagiye basahura mu by'ukuri byaba abaturage. Ngibyo rero kuri Paul Rusesabagina, umunyarwanda amenyekanye cyane